Endra saka tupo fa ambadika ambadika batomam raha vatomanga marina sa tsy marina. Mahakasika an'izay sy ny fitondrasanao amin'ny fitondrana teo aloha. Eny tompoko dia valiko mahitsy fa na iza mianara da veriko le teneninao teo nara vantomanga nara koto nara be rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra fitantanana dia tsy maintsy ho enjehan'ny lalàna ary raha ohatra misy fanenjehan'ny lalàna avy any amin'ny tanàna hafa ataontsika hoe efa manana coopération fifandraisana amintsika ohatra le misy azy any Maurice dia mandaja ny fepetra fifanarahana amin'ny fametrahana ny lalàna isika Malagasy. Mbola magnano mbola tsara atsika jiaby avagnaby magnaraka atranatrany ity vidéo zay ifampizarako amitsika ny kely mba fantatra ary koa ifampizaratsika ny torohevitry mety mahasoa sy mahatsara ny firenentsika amizao fotoagna sarotro andalovantsika zao io. Maro atsika nagnano réaction nandritra ny 24 heures igny tamle fanendrina ny premier ministre vaovao ary miteraka zigny ayay miteraka ataotsika hoe ny doute questionnement amin'ny atsika tsaraikaraiky le choix-ny président colonel igny ka tsara eto zigny ary maro koa nareo no magnontany hoe ny hevitry naka magnoloana io raha io ka eto zigny zaho mbola mitodika amin'ny président colonel Mikael fa indrindrandrindra zigny mitondra koa sosikevitry atranatrany aminazy mitondra sosikevitry aminany hoe akory zigny no ahafahantsika mandravony regny raha jiaby satria na ny andaniny na ny ankilany amin'ireny hevitry miboaka reny dia misy raha mamarigny izy ary misy ny ataontsika hoe légitimité les questionnements mipetraka. Monsieur le président colonel tamin'ny investiture anao dia nametraka tsara anao ny atao hoe rupture zegny zegny ny koragna napetrakanao tamin'izay rupture. Ny rupture tadiavigny monsieur le président colonel dia noho ny etaetam-bahoaka noho ny feon'ny vahoaka nandesin'ny reto génération reto tamin'le tologno natao zegny natonga anao hoe nivolagna hoe tsy maintsy apetraka ny atao hoe rupture ka ny rupture dia izy efa ny maro fanazavagna nataoko tamin'izay fa mbola averiko indray mandeha dia atao sur la forme andraiky koa sur le fond. Agnatin'izay rupture zigny dia mila apetraka tsika ny rupture amin'ireny pratique na passé regny tamin'ny gouvernance ndro fitondragna taloha. Apetraka tsika ny rupture amin'ny resaka corruption. Apetraka tsika ny rupture amin'ny resaka hoe promesse vide regny sy regny décision zay tsy asiagna fagnazavagna. Fa indrindrandrindra apetraka tsika ny rupture amin'ny resaka hoe fahanginany ireo olo mitondra magnoloana ny fahasahiranana andraiky jalin'ny vahoaka. Zegny ny rupture tadiavitsika. Ary ny vraie rupture tadiavitsika, monsieur le président colonel, dia tsy hoe rupture andeha agnanaovagna recyclage politique. Tsy agnanaovagna recyclage politique. Fa ny rupture tadiavitsika dia ahafahantsika mametraka ny gouvernance transparente, ouverte et responsable. La transparence, l'ouverture et la responsabilité. Zegny le rupture tadiavitsika satria zegny le mamaly le antsoantso-bahoaka, zegny le mamaly le itetam-bahoaka, ary zegny zavatra zegny président colonel no tiany vahoaka hita sotry sy hita maso. Ka noho i raha jiaby zegny dia ary efa nivolaniko anatin'ny vidéoko maromaro zoa tsy maintsy apetraka atsika ny hoe charte de la transition. Io charte de la transition io dia ho an'ny olo na lehilahy izy na viavy zay mieritreritry hitondra angala
ny responsabilité agnampy anao amin'ity fitondrasana ty transition ty dia tsy maintsy mirespecte io charte de transition io zay ataontsika hoe contrat moral amin'ny atsika mitondra amin'ny anareo mitariky sy le vahoaka hoentiny contrat moral mba ahafahatsika io charte io migarantira nino la vérité, la transparence, la redevabilité, fa indrindrandrindra la lutte réelle contre la corruption. Zay zegny no tokony mipetraka denizio io charte io mba ahafany ireto vahoaka reto dia misy fatokisana amin'ny olo ampindraminy fahefana zany hoe agnaty transition tia dia mipody miasa malaky atsika satria be miasa nefa fotoana ely de mbola olanitsika amin'ny resaka regny fikorotagna-tsaigny regny koa fiangaviana zegny ataoko aminao voanalohany ary apetrako aminao zegny apitra io charte de transition io ka zegny olo tendrenao ka zegny olo onomenao olo iaraka hitantana aminao dia mila mametraka ary mila magnaja izegny charte de transition zegny dia migarantira la vérité, transparence, redevabilité, la lutte réelle contre la corruption mba ahafany vahoaka zegny matoky fa hoe ahizotra amin'ny tokony izy ny raha andeha atao dikan'izay zegny ireo olo abroa dia mila mirendre compte publiquement amin'ny raha andeha ataondreo azavaindreo ino raha andeha ataondreo avec des indicateurs, des mesures afahagna hoe mivolagna hoe tiany tratra tiany tsy tratra ary mila mievite reo ny conflit d'intérêt satria zavatra nisy daholo zegny tamin'ny fitondragna lasa teo io le rupture avec des pratiques dépassées volantsika io ary ireo olo aby reo tokony magneky fa miala amin'ny fonction reo izy raha ohatra ka misy faute grave na faute morale io na faute ataontsika hoe physique io tonga de miala magneky miala mba tsy entaché ny ty transition ty ary magnaja le charte ny fagnarana tamin'le vahoaka nagnino za mikoragna zegny mikoragna zegny za satria magnoloagna ty fanendregna premier ministre ty eto monsieur le président colonel ataoko fa raha ohatra hoe amin'ny compétenceny amin'ny zay fahalalany sy fahaizany dia everiko fa mba managna zegny talenta zegny izy ary isorana n'Andriamanitra zegny mba hoe misy koa zegny gasy managna talenta satria raha jiaby volagninao io efa mikoragniko zo agnatin'ny resaka hoe plan d'urgence économique et sociale ino pacte de responsabilité fa maro koragna nataoko tamin'ny vidéo mikoragna zo hoe ty ary ty olo ty zegny amin'ny fahitavako anazy dia mampiasa même langage donc amin'ny resaka compétence zegny ataoko fa hoe na hoe amin'ny technicité ataoko fa hoe tsy hitadiavagna olagna be fa ny manahiragna monsieur le président colonel dia miresaka hoe rupture totale zegny ambesan'ny vahoaka zegny zany hoe zegny tia metraka za aminao monsieur le premier ministre question telo ary hitadiavako valina ataontsika hoe simple honnête anao mamalizy publiquement amin'ny vahoaka mba ahafahantsika mametraka zegny hoe misy acte visible hitan'ny vahoaka hoe misy mariny rupture amin'ny pratique sy namana sy ny karazany volanitsika teo tia metraka fanontaniagna telo mazava zao aminao monsieur le premier ministre zay angaviko anao agnano point de presse mikaiky journaliste amaly fanontaniagna anakatelo ty miaraka am'zay fanontaniagna sasany mety apetraka andreo aminao voanalohany ataoko amin'ny teny vazaha izy baka mipetraka tsara ho azontsika jiaby izy quel était exactement votre rôle dans l'ancien régime ino zegny tena anjara toeragna nisy anao sy ny rôle nataonao sy ny karazany tamin'ny régime teo aloha teo quel était exactement votre rôle dans l'ancien régime question magnaraka monsieur le premier ministre de hoe quelle est aujourd'hui votre indépendance réelle vis-à-vis de l'ancien président et monsieur Ravalomanana sy tsy Christian ino zegny ny indépendance anagnanao zo io mba ambara zay ho azavenao aminay hoe par rapport amin'ny ro olo telo taloha zay hita sy efa nisy ny fiaramiasa zay nataonao tamindreo ka mba mangataka zegny zay
agnanaova itondrasany fanazavagna feno zegny en détail. Ary farany monsieur le premier ministre dia hoe agnontany anao zao, quel geste concret allez-vous poser dans les 30 prochains jours pour prouver la rupture? Zany hoe ino mesure ho raisinao concret mandritra ny 30 jours zao avy zao afahagna ne mahita tsara fa hoe misy tokoa ny les ruptures araka ny volagniny président colonel tary. Natao zegny fagnontaniana zegny monsieur le premier ministre mba ahafahan'ny vahoaka hoe magnamafa ny passenao zay niaignanao tsy agnamezagnatsignanao agnatin' zegny fa hitondrasanao fagnazavagna am'le hoe vérité agnatin'ny honnêteté satria zegny le rupture tadiavitsika ka adidinao zegny monsieur le premier ministre no mamaly regny fagnontaniana regny hoe tia ny fomba niarako tamindreo tia ny indépendance am vis-à-vis ndreo io zao ty dia ity ny zavatra concret mila ataoko ary mila valy ny tegna marina ane izy monsieur le premier ministre amy raha karaha regny amy tany mandroso rehefa nomegna premier ministre olo araiky tout de suite izy amin'ny aligny zegny dia mandray izy amin'ny télé ataontsika hoe la première chaîne les firenena zegny ohatra ataona en français hoe la une io izy magnazava sy ny karazana ary io amindray idirako am'le le point araiky monsieur le président colonel hoe atsika zao ty anao zao ty Andriamatofoloha rehefa misy décision ho raisinao dia tsy maintsy hitondrasanao fagnazavagna mivantagna am'le vahoaka io zegny le hoe transparence iambesagna tsy maintsy azavenao amin'ny le olo am'le vahoaka hoe nagnino igny soanao ino zegny raha tianao hiaviagna taminany igny ny objectif tadiavigny mazava mesurable amin'igny raha igny ary ino aby ny responsable identifier agnatin'izegny mba ametrahana hoe ty le bilan iambesako am'ty olo ty entre guillemets zegny monsieur le président dia mila magnano ny atao hoe service après vente démocratique anao service après vente démocratique zany hoe anao tsy afaka mibalancer raha raiky de mangigny anao derrière parce que raha ny fahanginanao zegny manjary interpréter n'olo amy fomba maro sy karazana samby olo magnano interprétation anazy ka noho izy zegny à chaque fois décision zay arosinao dia manana zegny devoir de service après vente démocratique zegny anao magnazava hoe tiany antony nangalako décision io de tiako aviagna aminany de reto ny mesure sy ny namany sy ambesiko aminany sy ny karazana de mipetraka zegny satria mazava am'le vahoaka jiaby fa manjary atsika zao io mahatonga anao sahirana eny avolako hoe mba miangavy za re tompoko mba ho tonga aminao any regny avitra anaka marobe regny mba miangavy zaho satria manjary zegny agnatin'ny frottement misy atsika zao io dia noho ny ataotsika hoe tsy fahamerabentsika mimaîtriser na amy resaka communication ataotsika na amy resaka choix alaitsika sy ny karazany le action tsara tokony ho avy sy ny namany anahirana izy rehefa avy eo fotony mbola andendano fotoana hoe ijustifier agnino sy ny karazany mikorontana ny rabe tsy mitondra zegny monsieur le président de mila apetraka io charte de la transition tsy maintsy apetraka atsika io mba hahafan'izay olo omezanao andraikitry dia magnaraka tsara le raha jiaby efa mivolaniko tampony regny dia alefa am'izay aminay atsika zao mila miasa agnatin'ireny plan sy ny karazany sy ny namany regny afatsika mandeha agnatin'ny fampandrosoagna indrindrandrindra fagnovoagna le deuxième mot nao hoe la refondation io refondation io monsieur le président tsy mipetraka raha tsy mipetraka daholo regny raha jiaby nikorokoraniko taloha regny hoe parti de responsabilité ino plan sy ny namany ino charte io raha tsy mipetraka zegny président atsika tsy tafaboaka velogna am'ty raha ty ya ke atsipoko zegny koragna zegny ho atsika jiaby ho zay afaka mampita izy aminany agny fa eto dia mbola encore une fois mbola manogna mbola ataotsika hoe ambadikinao zegny tegna kolo hoe
satria mbola tsendriky todoka aminao any le afitra jiaby tiako atao zany mbola mahatonga za mbola miresaka aminao eto hoe karaha ty nitorodalagna no mety hita agnatsarana io raha io ke monsieur le premier ministre s'adressé taminao za igny dia mba miangavy za io aza taraiky koa tsika agnatin'izay andeha anao agnazava reo question telo nambarako igny de moa misy question hafa poseny journaliste aminao sena mivomeka tsara ahafahanao hoe fotony atsika dia tsy maintsy mametraka zegny rupture ataontsika hoe totale rupture totale pas avec des mots fa avec des actes concrets visibles zegny raha mila apetraka atsika zegny hita fa hoe ty dia tegna fahovagna mihitsy fa ny raha misy am'izao mikorontana daholo ny sainy-bahoaka sy ny karaza na olo nanao anaty tologno ty na olo tsy nanao anaty tologno ty sy ny karaza dia tsy afabelogno eto atsika raha ohatsy apetraka zegny lamigny zegny ke monsieur le président atolotro anao ndray mandeha igny proposition igny soanareo zay marikidrikitry zagny mba apita aminany hoe non agnano raha atsika tsy maintsy mila mametraka contrat moral entre zay olo rehetra angala fitondragna angala didy responsabilité de hoany koa vahoaka malagasy ke bonne journée atsika jiaby mankasitraka mankateligna atsika de veloma madinidinika anareo velome